nonere bikirindi kandi nyanga indi ya sayo mukuru anaweti babasuno hongera kubenayo kajira mugore n'abari muri ya sayo usangana ahugisia bahura ni wale ya sana na kajira mukamisteri hamato Christ Evangelistic Church shipinga amukakamera kaunti mpaka kwa Bihika ndiko babo sayo mchanga mwamya sayo sefu mkuru walwezi babastini ingendo kosya obulimbe yukiwele hando akujaksele wikilima eti babastini kwa mwama kufumile kuzo nyekira ingiwa walanga kama kana urabala mchira tibabastini kosya kwa urabala mchira uwele bubu waruma Yesu Kristo makwira msalaba ukuweni kwe kajira ni usakala bobo ni bobweza bobo wabele kunyewe na mbwezi kuila mula mahono komuwiki nende kunyanga ino wolo mwamole nefwe kuwalilio chali kuwalilio kwa mkati kwa unamu kuwalilio nilio ulafu bebereje befwene taa kutinjeza kuchenda ngawo muguruma mungu anya sayo sahula lana la polisi mkasi umchikule na mpanda uloli nyasaye ulira Yesu Kristo mwa mwe amen. Basi pachake okola mawako kubao kwa Nyasaye bu Nyasaye nali halala nawe nimba kuwashina akehole hanga nomba nukulwashina yende nasi khwele khubelele okubao kwa Nyasaye the presence of the Lord ndikulola okubao kwa Nyasaye likhole uranga uchilanga usia mwene lichomo lilie eliyakulonga buli mundu alinde ishenya saya kulongera abaho mundu alongwa bu abe ishindu chihaya mutwata chingatano mundu yesu ukasinje shindu pengine nombati nombano umukoli kasije bibi fulani abaho kolanga muteshindu ishilende lichoma mundu akazi ya tingu alinde lichoma mu abantu befwa umundu akazi makaratasi yalinde lichoma mu makaratasi kana abantu bajelo kwandika ku wakazi chifumbi alinde licho mu abantu bajelo khalako ebesa abantu bajelo kwandika ko chingatano fusi chigalo umundu akazi nje shindu kulo licho hanawe nasi kwaloko licho muri Nyasaye aho umundu liteshindu kutata usually shindu olinde licho ili Nyasaye kulongera busi lelo licho mono shili yanokula hamwene no lalinde de okubao kwa Nyasaye ta okubao kwa Nyasaye fuanani huo climate ejira onyole okusia wene licho bale Nyasaye kulongera chichira ye umanyira tuate kukulanga namora Jacob yeruhamo musiano wakola kwesao chichira umwibire ha nebola mundu ne Jacob yola mundu abayaka chole awulira na chole de eshalo wa hera na kukula ngurwe ni halisi ya kuichina nebalo kwa ni halisi ya kuichina bala nalo na ingasi titaka bwikulu nalo la aba malaika banina ngari bateremka ne ikulu dole malaika omwane yani Nyasaye nabola Jacob esidese Nyasaye wa ukawo Ibrahim Nyasaye wa papa wa Isaka bo ishalisho contribution ne uweresi na shibere shisho olugulo ishalisho lanyona teka okubira mwiwe nomanya abolanga de Jacob balizalete indabu shiyonye ne mahoro akorwe muhazitanga na kaleta au mefamili au mungu siesta au mwana au memali lakini alinde Nyasaye amusubira na mbora ewe omanyirisi yapwene ndalaba nawe ndalatia nawe handejelele nawe kajirele dusia wene akanda hulaka akamina kabu Nyasaye natia nawe nachenda nawe naba nawe mahwa kokokosi olosi yapwene akaya hulaka akaya longa kefre mbla bugu anakosi yapwene hulwambu ali ni nawe Bible bolanga bu Joseph le nale Misri Nyasaye yalinda ya halala katapoti fanaye ngalamola unojalo murumishi wa kawaida
shindaji wakawa shikira shose Joseph yatiragaho shakasanga shose Joseph yatiragaho shakasanga umundu wa omisiri umundu mujendo kumawaka Nyasaye naye ngatamulo mundu Nyasaye alini naye mundu wa Nyasaye oba kwa Nyasaye kulina kata noti undoje kata noti akudafana Nyasaye agenda nawe kachire yoseli njo yali ala chise Joseph aliba prime minister yagenda naye halala the presence of God oba kwa Nyasaye kuhakikisha Nyasaye ya Joseph uzi ya bwana Bible wala hali kwa Ezekia baruch ba habiri 18 kula Bible wala kwa umuruchi abaruchi bali babaho Ezekia na shirokao au maho walipo nyalo kwa Ezekia tawo kikira ya lumira okola amalako Nyasaye kende Ezekia ya inya obina milido ifwana nyumishalo shayuna dekachira Nyasaye bobie hosi awayatia hosi Ezekia ya kasa kuloshinda ni environment shina Ezekia na kasa Nyasaye yali ninaye Daudi yenyewe na sola temo mufumira lifumo mara habiri nanyola na ahepa mujira tukahu paka Saulo na ngarabola umundu uwepa malifo mara habiri kama ino ebenebishwa emwira ne umisire akamina kama Nyasaye alinaye Saulo yamala na aria Daudi sana ila ya Mungu Nyasaye alinaye Mungu Nyasaye nali nawe sio ile huyu mapema na sio ile force bibi sio kula na paka Nyasaye ya yuko na blabu kwa sababu lakini unaona Nyasaye nali nawe halala umusukushanye n'ubwige kotakira umpango ukwe ndelijomo n'iblambo pakaliuragwe halibo wala kubaho kwa Nyasaye ukweleze byo kubuluha Bible wala kamugitse kwisi ejo bamini kana n'izike miji Mathayo 11:28 nasi ndalaba ulusi Yesu afunanga anahulusi debula Musa olwa Nyasaye namumanga kushitabu jongo ula amukataro takataru uliyalo 12 dekula 15 Exodus 33:12 okula 15 Bible wana Musa yamala na reba Nyasaye toto urumanga no bulai urumanga lakini oshirongo bora mu kutitande winata shikira ibanyire shikali akende ebyendi nabyota kalondo hanabu yuina uli nasi ebyendi nabeshirishe yuta lakini denye manye entitane dewina na Nyasaye nakora mu obweni bwanje umanye no obweni bwanje obeza unduzi lolo la obweni bwanje sura yanje my face obeza ka unduzi Nyasaye nakora mu obweni bwanje bulatia nawe halala my presence will go together with you. Bukdalaba nawe halala. Owa wanje kulaba nawe halala. Olariata nasi ejama nasi dalaba esi ya boburushi. Yuhuwalo mungu Nyasaye bu. Owa kwa Nyasaye kulera ohuluha kamina ngabu osepla. Ohuluha kamina ngabu olabao nona usiwata olarala nobaho olawuluha. Ohuluha kamina ngabu olola agwene aoho ule lopeza no munege no kutoka no pikipiki lula mundu akenya hanga wile hostage we hanga ho orango blende kundi moyo orango bulujibu dahola mundu Nyasaye obaho kwa Nyasaye kuli nao mwaka kwa 2022 Nyasaye alahuwezi ubuluji na ule au ikoba ule masomo koko olola no uluha mutesha ni buko no uluhe apo byose bikuche chokolanga nulawe nyanga wengane biashara bibule kuchero fulani Nyasaye abola buko kubao kwaje ne kubanawe obweni kwaje ne kuchenda nawe halala ukwashira olola awe nyanga ule ola uluha kamina ngabo ola nyola permission olejina awabe Kalilwe no habange visa no habango kugira mundu mano onyole bo kuyango kwa hekulo kubere kulo nando bafe anga no uluha yolo uluha hani kulile de kwambo ona
kulola umundu lamba Isaka umundu wa Nyasaye yayabe bisima bya kukanyene Abraham lugulile yabanga mu kitabo cya Genesis 26 okuja ku luyalo 19 olaya bange bisima na abayi bagerari bafilisi babola ebisima bino nebye yayaba shokuranga nibahandaho naye abashakabiri nibahandaho lakini umwami Nyasaye yetobe mu bugloya bala nibayaba ekisima kyakatano ekilagwa Rehobowamu kamala abantu bana yingana naenda nikubona Nyasaye nakuweleza ubuluzi ababetabi bayingana ku bintu bibyo bakayungwa ulanga unonyolele ndokudala yingana ulanga unonyola ebintu byo omwene ebyezigezi ziumaho nikubona Nyasaye mwaka 2022 okubaho ubone kuli nawe ezigezi zose zya wayingani amayinga ekoze ku bintu bibyo bikawe nonyole ekirejisho nonyole obuyango obulo uluwe shika olile Nyasaye nali ndomundu amuluzija nabona Musa dalaba neyo halala dalaba umusia ula kubaho Nyasaye hali ukholanga shina kuli muko kanishira barako ka Musa sura ya 20 Deuteronomy chapter 20 elo range Bible barabu de oloba nola okusera abasukuriye nolola tifarasi n'amagari n'oluya lw'abantu olw'okushira olabarya tawe okuba omwami Nyasaye wo alini nawe uyo owakutikulusia nahorusia mwishipala sha Misiri okuba omwami Nyasaye wo alini nawe abolamu olaliata oloba okia na dabasu oloba no winyola ebeli wabantu bamahe buloba nose nola osera basukubo ne ulabo nyola ko ne farasi tingi na abantu balonelijeshi ihongo liyombe liyefu ehailu ulabo no baye manakano ne nyaleno ebayo balaka Nyasaye wala ko orariata mundo Nyasaye okubaho kwa Nyasaye uwezi yetsoni uwezi ya obunyali obuhulwana amaheko mushalo mnokosi lenyenga mishire okubaho kwa Nyasaye mbula mbugo notenda noli nae when his presence is with you you get courage onyolange twoni yobamba na nene bulihe eliza mulamu mundo Nyasaye obulamu ashira mamae amaye kamalwale amahe kosirwa amahe kofibrowe amahe kohula mapesa amahe kanokose kalisija amahuwa keshbala shino karula ketanga mbutinyo pako ura norire lakini urabari nje amahuwa malaya subuhi nyagayo Nyasaye kuona riata shikira shina endini nawe ahorabana ba Israeli kunesi Nyasaye wamatikulusha neru la Misiri muitulile kunesi wabarusie Misiri mularia abaskari mularia amagari mularia abolu yalo majeshi kalorefana mabayo bata shikira Nyasaye uo nejiranga kenyo personalize Nyasaye abe Nyasaye uo kachira alikopata Nyasaye wa Daniel nomba wa Shadrach Damesh Abednego abe Nyasaye uo customize abe uo dali nawe okubao kuli nawe akusubisia olali amaike shaloshino olaula shikiri de Nyasaye ubukiwe shaloshino olaula shikira Nyasaye ali nawe olali ada aunde bolanga na obuhire nyagaino olinenda amahe akayomba maniko ababira mulani jeje liyomba lyageria nalio mulani jeje liyomba enywe auni mulaba 100,000 mukutana kande jeje y'abantu billion zitabu toto obuli byaloita moyo nevole gena elizanda majeshi $1,000 nenda kumusuku ajali nenda majeshi mundu wa Nyasaye audi capacity ulinayo shierana nende video kwenye olwane nabyo auna mapesa koli nako shikaerana nende mahitaji koli nako mahitaji na manji baina mahitaji de 3 million koli nende kumshara kwa shilingi 11,000 onyala kulia
onyala kubyobole letero bishwe kuminda tsoleshina maitali kana kozesha kubugarenda bana banyu bashiro kya school tawe semester yo mwana wanyu wo mwana kwa hane ashiro kumanata amapesa kanje na matititi oyomba ebintu byenyanga erulanya kata nikaba abahukia nabo kata nikaba ababahe abahulwana nabo bakuyomberera mani we feel incapacitated uranika bahulanya na tawe kulariata umanye kanyalika nolo na magari okurie nabona mulola akamina ngabu shokoera ujenende ishahulolata. We don't walk by sight. Sijila no chenda no menya fulwa ebyololanga no menya nori lakini no menya no subire mu edine Nyasaye alinasi halal kasangasi Nyasaye hira kamanyisa mu olina no subire Nyasaye the gospel akawita mu olwana nako o Nyasaye alahulira yona omuranga khane ibolanga mudenywe mulaba uli olwana rwanje my little children abana banje olwana rwanje mubula kalibona kasisimusyo mwe kwanje sana uraibola 1 John 4 yona omuranga khane inywe marula kunyasaye rwana rwanje inywe marula kunyasaye rwana rwanje ne mwaula shikira mwaula yani kamina mwaula akamina gadeja ko ulwana lihesa ino enwana nganema jibu edu the winning side edu pande wa kwaula be we are mwaula rwana rwanje mwaula ekula bana banyasaye kwandula kunyasaye mwaula shikira mwaula shikira mwiwe ashira oyo ulimusha iwe ashira oyo wa ya more than conquerors olomuli kubanya sai buhali wikiri buhayanga nomanyiro olomuli upande baba ulanga shikira abali nenywe abali nawe bayomba abali bushaka ebita byolwanaga owoli naye alinomnyali nowoshira ebyo okamaranga nabyo nyanga ibi abasuku basere Elisha ne umurubishi wa Elisha ulapa Gehazi nabo Elisha umuntu wa Nyasaye lero huwele awune bolanga nolanga lero huwele wala pastor David Ramahua lakini lero kano kamadre lero noluwele kabisa murubishi wa Nyasaye nabo Elisha na khole Elisha nabo Nyasaye nabo Nyasaye fungula timoni anole timoni ya Gehazi tiekwa yaenga nanyonamu amajeshi akabodohana Elisha nende abali balalia kalamanji kamakana okuyamba basuku embola shino mu Nyasaye abali nefwe bayomba abakia Nyasaye uli nawe nende baki yali nawe iwe ihoere ihumanyisi okubaho uwe kugira aliana Elisha Yesaya murubishi we Timoni tikuhe aleho kumira Timoni te kawaida anole bu Timoni te shiro yamala nanyola toto abali nefwe na maji lenye ngoro kwa Nyasaye eyiwe nene Nyasaye you are the majority eyiwe onyalo kulole holi wenye ne muhali wali onyalo kulole kambo olumulekwa papa wo de mama bafwa msata wo yafwa abana bo abako onyele bafwa usubize lula Nyasaye ayo bingu olariata emanyiro olonanga ekhayirwe olonanga byobula bwoje yonyali bwinabo enfwana nene na maheke sanga kwisi yana kulwa showulwanda orariata okubawo kwa Nyasaye kukiranga onyole enzuwa shikiranga omanyire bu edinende Nyasaye ndabere omuratu kwanje omukoloba wabere kuli mkutana bulu na hana
niha kulaisa chetu hijira meno ya hacho hamora bisida shikaenda ko kamanyeza papa isala shi hapo mwena alwanaka shikhabere khaenda khabere khatulie kabisa nindeke lieko bu no manyile boli naye sio nyela kulia shinjosta akana kale shikhabere khalileta samwana na alwana de toothpick pakana harusia akana baila kabisa sikira khamanyile mu papa wanje ano sherianda shikhatiro ko kali umuntu ulita khatire za papa bana banje eBhayibheli kwana manje mwarula kunyasaye dango la bulolo la magari ulolo la mahe aketa kayomba ifule inayana itinye musubire mwenge ku Daudi abona mzaburi ya 23 olunyalwa khane mbu nekata nimba nimbira bwibanda yeshine khasholume shidalaria video sita shijira edinawe halala kata nimba nimbira bwibanda yeshine khasholume shidalaria video sita shijira olinasi halala edinawe halala Daudi abona mbu shidalaria garantie ninayo bu Nyasaye edinawe halala nibo kusubizi wa Nyasaye mwezia asubuhi nyangai bukata nogra mwa kafana kali bukata nogra pasu kunjira tsipana tena kusangali bomoyo huko kuelewe Nyasaye alinawe halala chola nishinda etsuoni yomusubiri mwa keke etsuoni yokumanyizia mu olinaye halala ihuwezi moyo Zaburi ya 43 Nyasaye nali nawe okubaho kwa Nyasaye nawe choria ta kosi akolwana na ura Isaya mahomeka tarui kanende kata Nyasaye Isaiah 43 pana Zaburi yes Isaiah 43 le plano omwambe owakulonga iwe Yakobo no wakuhola iwe Israeli awolari nanwa bu oralia ta shijira da hununule ehulanga elira yo orowaji oralia ta da hununule ehulanga orowaji umundu wa Nyasaye ulwa oberamati sholi wenyeneta mundu wa Nyasaye sholi wenyeneta okubaho kwa Nyasaye ukwezi jakara dibu olariapta loba noberamati oloba noberamati oloba nolwanwa amae olariata uloba oberamati ebetanga honi nawe kanzi tuzi ya Zaburi ya 46 Zaburi ya 46 ikolanga Nyasaye alinawe halala ndihadilo kuhonyi ndikuwabili mnyoleka uluba noli mnyahano kata mmialo ne shikila huyombelelata mundu wa Nyasaye mnyahano joli na joshila huyombelelata you will not be overcome you will not be overwhelmed amanzi shikala huyombelelata kata olochenda muliro shola fuluhata kata zimemu chitsila husabata chinoyeta amatembo kafana muliro eminyafano amunde bolagana kafana ngogo olimpo amundu awla nyalo wihalata abulamu uwire papa shuyi hala ikota ukazi amawaka bire ulihojenda ufwana hinga wihale kumuliro Nyasaye abulamu orariata indinawe halala olariata zimemu chitsila husabata bushona fululuhata abayiburani abatarusha mesha kidabendeko bamanyisi obwateri buli kwali kulia kolomuliro kwa kawaida okumanyangu akanyasaye abolanga nobwateri bukata noli muliro bora okubaho huwe kuli nawe kata notupwa mulina lyetsimba bora okubaho kwa Nyasaye kuli nawe tinyala kulianda
mundu shikuya no kusambana kulwashina Nyasaye ali nawe kabuchi siabu aba Ibrahim bataru lobarula muliro kata harufu ya umosi shiyali kwa denye mboro kulwa Nyasaye umwaka kwa 2022 Nyasaye alakubisia kubinyaka na kyose ekyoli nakyo ne kinofwane kumukata wali kumunyaka no bayibolanga mu amanyaka no ko mundu mulungi namanji amanyaka no obunyaka ni mundu mulungi no kuki lakini Nyasaye amulokosia nako mu bunyaka ni bwose olilende Nyasaye no rule munyaka no ko linako nishinofwane kumwali mona abantu bakurebe muneyo kwe kikira kina walilende Nyasaye na kishabu mulwego chofululuke na mulwego kusambe babati chikakuyomerere de Nyasaye subira Nyasaye olariata kikira kubaho kuwe kulinda akwese zone iyo kulwana mayekosi amle saya kanawe no uranga doli ini capacity uranga no lamu ni holedi obunyali bwanje sikwera na myaka noki kikupananga nacho Joseph Tolundi yalinda basuku bataruwa bamusera lakini Nyasaye yali naye yishira yali yene lakini yali Nyasaye Daudi abona budubu abantu basubira kamakali nda majeshi kakwe lakini fokusi kabelira ya Nyasaye kicyo kuli naye cyorienda baba muri Yesu Kristo esa yokubishi uwo ndibose bakholola bakhulisia ebakekalo amaye obulamu bwabwe akakiranga lola mukibali n'obunyali bwerana balo abalire kulama kwa manji akafuata shingabiriro amakuwa manji kafuata shingamatsi akenyumba yombera umwami wakamusubiza kuba ukuri naye arariana egiyo uri bose wa shetani nenda kule tuone irulana ndio kuba uko ushana rishinda anausubira mwami cyose kirisia mtimoni titi okubahopana wikule timoni titi shiro singalowe kula timoni tumurumishi wa Gehazi ukurumishi Gehazi welisha nalo namu abalinde lisha ninabo balabanji okuyomba balimisha no mwako kubolere mukulorwana ruwo dekurula kwiwe bode kulaba uli kwaula shikira eyuli mwifwe okamuko okuyikulumsha okubawo jende ndokulwa Nyasaye bilimo chiki nomwamba Israeli maye kusikalwana abe umuguli mana zaidi omuguli ulwaiwe owakwera kosi chichiro Nyasaye amen mudo Nyasaye orariata okubawo kwa Nyasaye kulinda katodogera mukafana kali chikakuyombera chichira olinda alala mwamba abe alala nawe akukana kipindi chote chilondako namba ya simu hiyo screen yao moja na hope simu kuorane nawe itobe Nyasaye olanga ulilozo beta kusangaliwa nyumba nawe alala kushtushe kwa chapanda cha Western Nyota tiro ulize nole pili kwa nehani wala misa amebalo abakambo akakulera akatuma bakasi etege yako okunyole simu kulwabiwe okumanyisi akajasa yako langa mufubi halala kawende nyamene makosi karibu mwami moyo kwanje karibu mwami moyo kwanje karibu